Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru agomanite na andu ethĩ gwake muciĩ mwena wa Kagio kwarĩra mibango ya icera rĩa munini wa president muthenya wa Kiumia. Waiguru akioya mweke uyu kunyita munini wa president ugeni Kirinyaga guku akiuria muingi ukeyumiria na njira nene kumwamukira. Deputy President, karibu sana Kirinyaga. Sisi ni watu ambao ni watu wa amani, si ndio? Na tunakungojea sana kwa hamu na jeshi na kungojea, na watu wa Kirinyaga wanataka sana kukuona, si ndio? Hata wamepractice, wanajua vile watajibu UDA, na tukiwauliza wote wanasema ni mahasla. Waiguru uria wathamire kiama-ini kia UDA mweri muthiru kuma kiama-ini kia Jubilee agiukirira mung'ethaniri wake wa kiuteti Wangui Ngirishe ni undu wa kiria arauga ni kugeria kumwenderia gwoya ni gukorwo niwe wa tene kiama-ini giki. Gutire kiama kia mundu ati mundu umwe, kiama ni kia muingi wa andu othe makoragwo thiini wa kiama. Kiama giakagwo ni andu, koguo mundu angiuga ati ni undu mari kuo mbere riu gutire mundu kuingira. Kwanza tureta ona aria angi, ona aria me guku marenda giti kia gavana, ndendo nao moke ithuothe tukorwo kiama kia UDA ni undu turenda gwaka kiama kia hinya kingikorwo ni kiratha bururi, na tutingiuga ati mundu ni araikio kana kwi mundu wokire mbere kana. Itua ria Waiguru guthamira UDA ritionekire guthie wega na Ngirishe uria utangathite mito yake ya kuhuranira giturwa kia gavana na tigiti wa UDA guku Kirinyaga. Mwiri andu na muge na kanyua kanene ate muge na kanyua andu tutirathura kiama rita rino kwagu ona korwo ni aringirire UDA ona korwo ni agathiriria Ruto ona korwo ni areka ate mutumia uyu, please mumwire mukathura mundu mwega ona korwo kiama ni kia ng'ombe. Ngurani gatagati ka Waiguru na Ngirishe ni undu ukoretwo kwa ihinda iraya, na itua ria Waiguru kuingira kiama-ini kia UDA no kugagatiari gagatitie uhoro uyu makiria. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.